Kanal Eksplozija vam prikazuje. Sloba Radanović kupio veliko imanje na Kosovu i Metohiji i hoće da pravi 2 kuće. Pevač Sloba Radanović kupio je veće imanje na Kosovu i Metohiji pa na prostranom placu planira da napravi 2 kuće. Kako Republika portal saznaje, Radanović je došao na ovu ideju kada je pričao sa našim ljudima koji zbog odlaska u inostranstvo za povoljnu sumu moraju da prodaju imovinu nadomak Kosovske Mitrovice. Slobodanu je to dobro došlo s obzirom na to koliki je patriota i da često odlazi na Kosovo i Metohiju. Sloba i Jelena često idu na Kosovo. Tamo obilaze manastire, imaju dosta prijatelja s kojima su u kontaktu i slučajno se potegla priča oko placa preko poznanika. U pitanju je veliko imanje na kom mogu i 3 kuće da se sagrade. Prostrano je i oko imanja je priroda, što se njemu najviše svidelo zbog toga što planira sa decom i Jelenom da se tu odmara. Na placu postoji 1 kuća, ali bi Sloba to srušio jer je više kao pomoćno odeljenje i napravit će 2 nove. Ti vlasnici nisu hteli da se cenkaju, Slobu inače znaju, poznato im je koliko voli da odlazi dole i oko cene su se odmah dogovorili, iako je insistirao da mu ne daju nikakav popust. Izvor blizak Radanoviću otkriva da je Sloba nekoliko puta dolazio da bi procenio kad može da počne sa radovima, ali se nije zadržavao jer još nema gde da prespava. Sloba je dolazio s drugovima i nekim muzičarima. Dođu tu, proćaskaju, popiju kafu pa odu. Gledao je kad bi mogao da počne sa radovima na imanju. Ipak tu treba mnogo toga da se raskrči da bi se počelo sa gradnjom. Komšije već znaju da će on da kupi imanje i čudile su se kako uopšte stigne da svraća s obzirom na to da non stop radi. Inače, Sloba se sa suprugom Jelenom nedavno skućio i uselio u čuvenu Carringtonku u elitnom delu Beograda, vrednu čak $500.000 evra. Kako je portal Republika prvi pisao, Radanović je tada mesecima razgledao nekretnine po prestonici sa željom da se u jednoj skući i uživa s porodicom. Pored vile, vlasnik je i jednog restorana u Beogradu, tako da mu biznis i na tom polju cveta.